nje muna bona I was hijacked in a school primary yabano no moiseke no moiseke o standard 6 7 yabu akanga hijack bono friend rirende ritoka na preps akataka mbereka Mbona ke ngaki yako vera lero iko bono ngaki ngaleo nataka nikubebe na kupeleka kule hujawahi enda akangira isenta manyeti bono kontenga bono training nerenta itengo kolere it took us 3 hours nera akakole kia kolete nkamanyandro locho buyambole nse bono kuruabuna na manyeti what it means inki sex to be loved and to love in fact kile gento is training bono kuruabu lakini egento twale kuoboera is poverty the poverty index yang ngase ino tego kwala yo in kejini sa in search kia biskemba kwate demanding stiabo naende na liko korora mabira ngoyo no muko bana kwanza tego koboli kende ngakinga kingo musabana one chibeza toro chino yo kobwate pocket money kwanza nero rako ayua we ikiagere keranyora kwa succeed na bata getigo so she will be taking care of you onye ne sabuni ago kugorera onye ne tissue ago kwa onye ne maybe ne ndagera na beko nyarikana ande ndagera challenge kurwanira moiseke akagwe sukuru munawa enare kurwanirero ayawa bari go kurwanira tari okurwana munawa because umuntu nabwate no mwanzu ne bari gutakanga nje I wish kango kole sukuru ntwara umusacha bunoyo njiko batenga gaki tika ko get ahead of team cha goikenga ki yonyenya sa utobegeto no tole we shall meet lakini onyora bachire overboard ino mubero yo noro chimnore but we actually we limited inje narenge advocate yoko kana ibintu munebyo because and orochenda umwise ko borito awe school bono ngo cha kolendo umwana oyo